Nanta ipan tiket MDC ro lakan type tiket YI. Dengan orang pipet ke parti kongres yang lain saya pi. Ki burom yo mat makan di bat haddo menta ki klem burom ya usembo mereka senam jong riu kraw ki penek haddo menta. Barok ki brio ki pet do. Andai urut hol kan di uyeng nama mereka senam. Senam jo. Andai menta seperti SPDP Hamas Tarisan letip nama senram kandidat. Atau kada senam benburom yang baik kita. Sobat berkat lebih. Sobat berkat lebih. Ngasubut tang kata. Nantang orang mene. Ini ki umat ki balalang baru si kata. Ba kita ki parlok jungi. Ki baladu pek kini ki skim. Ki MLS skim. Jadi ka pisah jung pi pai ba. Pisah jung pi pai ba. Lalu ni kita prepare malah senai skim ban ai fi pai ba nam ta development rementa lalek siliang tangka skim parti kidok kisok kepada hok ban yo ginum yo namar bang ngim dan kerteng hashtag list cung emele di kitik umat ke jong pi wan ban ngim tang ni trelang ngim kelam ulnai hawar jar arpulai jumpa ke NPP tinggi kemudian pisah ban ai kita ke lai pos hajar siyeng kumbale ban terwah kata ke jaka belah penyeng dik syuki da penyeng dik spon hana da ong ba la pinum tep yang ada di via setja tu spon sayok pang ada yang hatil aktif kita de tinggi dingin melong ta habangi ai pai ba nilek da ka hok ba ke jumpi de gitu kita ke bompat yo ya upstom ki bala yo Yawan no haying kat ba pimpat yo ya lej bam phang keleng taken mau arjar pholai wan phai selaying mo bangin penjob ke NPP di tang kita nomor kami ngasukwa ban ai khuble ngasubuk sembok berkat di kendiat ngasukwa ban penkot no ni kejalang kejungi ngasngo ban ai khuble ni kong ya iba peniat sing sim MLA MDC badan burom jong ke jungi bat ki parlok kejungi tau boleh yo berkerku dan minta kejiwan ke jong ping ni seyo man sim sikadai bat kumjuro ye ba penyai beba bajok pengrup belong MDC bangidan marjan hak ni senong ke jongi ti nam ta jong iro la yo man sim sikadai kejiwan ke jong i hang ni ti tanggawe habang ye kren sepang ke jingite parlok ni mde ban syele parlok tang harasan politik tang ni handai ngide bandon kata ke jingirap marsisin ben maki lawan ai sebab perkat ke biang ha ban ai keren ini dengan kentu fi ladon ki parlok perjor badon harambrai konstituensi badon ha serengkam hi ai man simlam baki ni kesanam genyeki baki dia biang ke job amal laki ki job jumpa peniat kidang job yang kini alam lem ye tiit no haga grup jong i kidang biang kerta ban ai ban keren ni kita ki isu bat di kecing juga jaj ben riu jongi Bar kumjuru berwan rai development gin. Nak kementai keri bagi cak beri ujogi. Dia kan ekor ngai kubleru kerpang nak kementai ti. Kalau ikan tidak ujogi, ya kejing long lah kloy ujung pi. Bakum kelong kemi.